any break. Make us a deal of Kako baby that Fako. And I know, Debra, a good father by it. One of the Yakono, what are the clock to watch them? So, dear thing, you say, Madame of any break. She say, you walk on your ponce, ya. Now, yes, sir. You know, your panicky. You're one. You're in to say something. You say, Yamiatum, a wedding, Unkuto, any Sramama. We were saying happy birthday, latest one. Then my friend was saying happy 25th anniversary. That's what he 8 years near year. Nakwa to be answer. Usumuna, if you are Santimampon, then another cookra. I'm pointing a chair near young baby crow. Lady, if you feel, you bring to me. You make a to me when I say, Unyankwada. Amen. Unyankwada. Now, they said, yes, Sama, Yura. And sir, Yura, I can't send you to the Koto Koto Queen, Kuman was here. Manchester. Opemsuo. So say, now the name of Fobi Dim to one, the Koto Queen, the Koto Queen, the Kuman was here. Your best, when your memoir, your Koto Queen, the man and also won't mean MIA or Freya, as Antamara. So the Nigia and Maniaji. Name Insrano. Amen. Name Kwasada. Amen. Amen. Kwabna meda wase asantemanse da wase na de okan nyina yenwura ono wase bibia tofom bia pane krato fom a ote na me se nana ebeto nka nyame sha pa na obra wanya edi amayen medam wase bi Opemsuo nyame sha no yenua Kwabna Bobia Ansa Accra FM ono ne host the Citizen Show ono ena odene debe mami nua Kwaba mi ne no ne edi dwuman eye nana Kwadwo Jantoa Insura FM multimedia ye ne mpanfo no bi be kasa na Kwadwo de o ha no no fie ni fie Kwadwo obuza ben net say yami adom onso yami adom great nra mi ho video bi o Facebook ni adanse Kwadwo ye tuja no ha no so de na machiro ebefa o kan okra na so o tai kro ha se oh ndie normal normal ndie yeah edia na si normal Kwadwo ye be friend nipa no bi wo phones na wo de me no wo ha de right now they also oba fee na anniversary yen 25th anniversary wo de edia na ka wo de wo fie Opemsuo mechia etiefo edikan yebe sorry na yeshira yura sorry yeshira na yamane nkwada de biamka se oyobia ohwe na se why satisfied once obi wo ho a adom no won so hu na no hu se nyame yeshira no oyesronko yo nipa bi omo ba wiase mu asa na ye wo mu omo yesronko hu na beacon of hope hu na chese na obo atoyem enti na ese obi nya bia kobe enti yeshira yura yeshira nananom ohwe djuma sronko a ye nana mamponhene ye nana dwabenhene ye nana dontinhene apeja chese efe. In fact, Saturday no last week. Okay. Me nya privilege eba be share me course me. Me Kwadwo mafo me kwa mi tanko ai. Na eyem ahwo a. If you say kase nke be kase yese ne hwan. Nso yewura enyiyi mu no. Otone nsafre obia. Akwada panyi obia beye ne de. Emranti umetoto nnwom yi ye die mu nso yewura ankase ye mpanyifo ne yehia na dabi obo beto ne de rape ye ochiame kwame beto ne de akwaboa mu chese ekyerewo de yewura aye nie no ayefe
no kura na ewom ni say na enkane no si etime nhia na eyam hyehye enokre misa that time anua kokoi mu hanom na ye ka che me obebobo na se bench bom na ye ka se mfanwura himfim Kofi am kokan enkobobo wo bi ne esuro enen so ayin hira oba ayin hira say you saw under 12 ni enyina ebe ball no red park isu bio no me ka cho bi so onim cricket o say cricket ni di onim agwa gino ay muni so mama meto boy ya be ball no wa ha no free hana ko cricket enye easy na media manage na me ka asem we amrantie bi wo Facebook wo mu free you can say tribe afofro okay na wo hwa abrantie na ne nkasa ye ni nyina kwakwa ete se ha ne se owo tribe foforo bi mu na wobekọ ba bia ne eka twi asante nti ono de wo ye ni nyina ne se ma obia ewo ne tribe nim no ofri ne tribe enso so twi so ohana ho ye mpamo ni pakro no obi busa wo twi kasem kura na memfi no na emre bi meka na sem ena me se yewura ene ohempon kesia tribes akesie nyina ni mu nkoto nyina no wagi omo feso sabrante na nka da na yeye ahohodan ko so babi ai no be hade se onim de ekoso o tribe no panyini wo hene oba beso mun enti na ye me fe no se yewura enkoa na timi ye be kan se wa accommodate dodo ni nyina o ama obi aba na ye nigye na no some guy for me nice guy makano had na am say we dey no some guy Mali Empire some guy book mu nipa no wa so siri na o say nyina ye tia se enti na no yewura kan se bi o say amanyofo mo mpam ba bi ntina muna mudi nchichemu na ba ebi se wo kan de ma anwonaga be ya anwonaga wa ha ene ayonkofa asante ene anwona ewo anka ye mma kwan ma amanyosem emmeka se asante ene anwona ewo nchichemu but amanyofo agiatu obi ti social media so a no aka ne poto se asante eyiyimu na amanyosem ti wo use words bi o say tribal bigot no aka ne saa ye nyina ye problem ni se ye asante ana asante nso de ye nim se ya frafra ye dooso ye nyiyimu yuru aseme de ahoho na kekere asante man saa ne tie enti eye den na edru level ayama kwan ema obi no aka nyonyono enti nanu yeru aka bibi o se enti de bia na yetena ase ama nkofo kan ya hye hwe ukokro bia so a ye wo tribe eso wo ye hu hwe enye saa ne nyankopon ye no bible mu o se nyankopon yi Israel fo ebro amanama nyina so enti eduru baabi na Egypt mpo a ye nim enkoaso omde ye kom no eye Israel na efre ni Joseph ene boaye ema omunya aduane di asante na ohwe nkania ohwe resources ayewo ohwe enyoma pa ayewo enye asante ene to aso ene wi mam se de tena manya ofofro ewo ahoma ne so ne makase me ne mpanyfo no ebetwetwe enkomo a monso ewo nsentwa dwumanum na yedi yenwura mfiaduno afi adununum amfinshida no omonso enhira sama omo edi ehira na ahoma ne so ne eye Kofi Asante menua Kofi Asante Akuma FM ena manya no Kofi Melia Kofi net saying
Rabia dum oni na dinye. Danyamiasi Kofi Boakye ne Opemsuo radio na Opemsuo radio Kumase de wa udiem asantema obi anso da wase obra wanya se woni etwetwe nkomo enawie. Yada masenso. Yada masenso. Da asantema nso ase. Kofi wa hinenso. Amen. Kumase hanom na adu djuma na wo hanom na yenwranso edi 25th anniversary Kofi na ye journalist mpayimfo no di nkoma yentimi ensan ho ye no ntina wiam ye se ne mefro na me no abonkomo yewura anniversary e dey na wudi ka kire yewura dema ye beda asantema na ya dawase ye sum na ye sum ya kwanya kasia ye de sum ye mane ehira no amen na bigiri se ye na me kai se the first 10th anniversary on hini erade edinisia bena suna odi in fact ye nya kwanya ne wo stadium nti di ni ye so ye nya kwanya e ni di echi me kai se e ho na nti di di na nya opportunity e wo ho nya kwanya ne amantoni dada wanya ne be ko Jerry John Rollins interview akwanya kasia edeba ya fe na na yebi ye ura jumani mbarafe na ye sesa akoye nyimu wo mpelifo bi na bi akasia sa ejidi e passe rabe enam apantemira abdom yeji nyina o hwe ye na juma ye de akwa ekiri bebre etoda na to du ba bia obogana the reference point and at the idea should be at the end Kaibia and in Kaibi we are back and not at the original Somalia Hawk. Aquenya the Buana or the Amma, Oshe, a few chairmen, and thereby Kushina, the mobility radio show are near country and among of four. Say, you see, never be brief when you are a boy. Akwanya wo faso etwian mfudini mu a ebia won shaya wo shaya atre sikadwa so be no kure bi na saa ne mani nyina dumre bi na se enida ho ba na wo fumu a woni mpeni 45 kunye wie ni ebia ye kire se da bi duma nso ani wo fase na wo foforo emra saa ne mani nyina boa ma yitimi de ko kwaye ho ewo yam yen Central government change and among so did now said simple when you begin finding Susudia and in Samawa then share and Yamahodua Yamena Mohi so a it is pretty fast if you mark in our car done in media we are seeing ADHD Sabi a maybe on Nana where they be any try and in town, where they be a quenya bar, when you phone be quite mistress. I do you can say a bois. I do you say a bois. A bois my yenida also. Overshare the latest clean-up exercise. Point an anchor for that, yes, the Lucra, a offended was a Boakye. No crapper. Now, Ukra, social one or titi. And I use the same same part. Na yen centrofo yen ya no edin ya no dem ye ya santema yen sisi se assembly numpo edi na mo ene bi awushi o fakiditia o fa ofukum o fa ayi atapo assembly wada so ene the greater Kumasi na o mtanka sabi be biada kama na so yen political leaders no entimi fancy shepa engwa kwemu mbetinyama isi awo hinena nkata tempa bwakete esi krum share say betinya tete nko baba ko pe na no krampo emu yifu it has been a wonderful example at the mayina ade ba kwa wo kan ya yemu bi ese nkwani suna o se o manire fi baby a ewadi bi fi. And that is a dawa ne or ye interdenominational Thanksgiving. Yeah.
dia ba ye ni eda nyame ase o se o ma fi receive that we are free it is aboy na yen sentofo a no ye yen sentofo ya ye wa santimemu a we nyina ye mabunu sabi o fatakire popo Boakye nomne ye ni ankasa mo manager Bosiamponsa Bosiamponsa time ni nyina no sabi o ma yo mo de adu baby of I am from Pomo oh ya mo from Pomo nomne before na no penny ba kwa no focus na free me Mantia hinu ne ade ya brata hinu de se na ye do ka chi news a free me no ai mahu offer subontia na offer subontinum yeah Opemsuo ya bresi ya be yembu a bi ye pa se ese fa ohene ifie makoma ko aduenu elu so wesia bibi se radio no I wo no central for the party radio because you move every radio next year na we will see amamre ni amane na say ensem bebre ade ese kan ni en kanyina na ye kabu and ade ba kwa mi diri se opabosa ponsa no be boa ye and so na yafa ohene ifie makoma ko aduenu so yeni aye kasa ayira yen ewo yen ntentwe ni mani biri se sabe ma no koso de boa yen pa ene ye brofo yeni ankasa ye ready ye se brofo mama ye se ya kan kasa no dia maye ye na na isunya yen and ye kasa ye niam bebri ye tesi ba bi jibi se ye fa konye so ni niam pa rade ena mo ni so aya ntentwofo na ye me ni poso ni eso ebo asantima because dem ya make say o share you be na ready so say yen sem no eye emu a ye hwe say asantima de ye be nine sa pepepe if they even show them like say yen hwe o man na ye tim yi na o man di yi na yen so e di Jeremiah atema o kan ye sa pepepe it is a ntentwofo na ye sori ano to be radio na say yanka kuma say atem entina ye mu bi nsem a ye de ba ye from kwemu nsem we any aba me mpatamu we any e ko because say yanka ye ni aye de ye de kuma nsem na no pa ne na ne ka yanka se me yanka Ghana o do what but ye ma for person tie no na we ye ni yanka ye ko tuduru na o ko bi de no ha ne nka ho de de no ni akam no eno na amakoi asanteman onwe ye me na ne ohini betimi esi from wasampa Boakye no waka yen central for no ekasi aka e jama ya manofo na omuntimi ye ene le kuma ti montre so bi kuru ene he de koi nyam bedro ho a eye we bi abi echa ye ho ne ye bo na nanom esomo ba yen ankata yen central for no kuma se ni kan kwai ho radio station ebebo be ohane aduunu aduunu akopia manka obia eka ye hwekoi ye so na freni abasa ye twi ye beri for gidna so momwa na ye ya gidi ye pase ye beti bi aboa de wo hene ene mapane ni nyamu a odeba eye Ghana na asanteman yenso age ye chesade bi o hwe no ohine started ni anniversary Nigeria radio station be two friends Opemsuo na mo pese omo eje agentre ye na ekoso ye bi nko ba ko se yes okay na de ba ko ye ni se we are nyina UK ireti hene ebi yadi ni se akonya so ebi bi nyina ya mfre obi an ye frɛ something na Nigeria o shey go nomne ebi akete ni biche ekoka nyame ani ene ebinum de ni niema owu akete ni ni mu a ya mfre obi a baro hene me frɛ Nigeria central for radio station be to frɛ ni ana o mo frɛ de wo munya ye ekoso Opemsuo na ye munya hye eni tini mo me de bi hu ni sɛ yes Opemsuo tie ma ko eduoson enan se urade bi ache something ye general baby said you want kind of
share mo wie the year ya obekoba what tisui e dey na yen central for ye be yan so ye dia boa e mo na dia me e ya me hina me tabinia it say anoka ye kan radio no so na ya anhwa santeman obi no ba be kan santeman ya sema maye ye ba kuma ye bankan central for kuma so bankan wo kasa wo mu de kuma ase asem na mo de ti ho no mo de kuma ase asem na mo de ti ho no e dey na ye enso ye de be tutu kan ho na mo woni kan wo ka tere ye mp mo man kan ya mo de dodo na hwehwe ni mu na doso e ya mu ncha mo ni hwe mo ti e yi konfamati na na ohine na nkata etna se ama ye se mboade abo ibi sa project ya ohine dia be e dey na ye ni ankasa so jofo ni yeso e dia bo dawro epia abompo ifodi e dia bo because say dey na ye ditum amanyofo de dey betimi akafe omo di ni bun from Asante NDC MPT bi agi ni bu ene Asante region ene de vote basket ede ma NDC MPT you go vote Asante region NDC no vote region yes so go krominya Asante region MPT awani wo but ede na yen central for the year kan ebo pia wo mu no matia say Asante ma yen timi entum power obi di eto ma Asante no David Kofi sasa edije no kuma assembly sikafu wangu wa Ethiopia ni ade ba akoko ni wa edije edeba mentia baby but as ye re wo mo ma de wo mo no epeto wo mo ye no mo e kire ye nse sei na ye ye pese na wo ka wi a na wo ma trust na sebi wo ma trust wo de e bia wo de ni esi wo mo but ya nyane sanso a ye bo wo mo ma se kru no na ejidi se e bata ohene eni monyam ene moa ene ana mo tua otu nyina no sabe fikete mu ye katai na nanu ma hemfo na na kae se aboa ne takra na ma ne ye kete na sabe takra ne de na fu nyina mbai kwa ye no de be boa ma tantehene eni monyam sa abanyina no etinye gina aka yen tentrofo na nkata nso ya mo ye ho so ya mantenifo hu sebe ya dan asanteman ye dwin ho na nye ankwankwa na nye ye ni ankata manyofo a ninia tisa ni nyabo enya sam ketwa we pa de maji bre na da kuma aya bra fi na ye ntwetwe lebesi nyame ya duma kwesi ara ye nyina beba ye beshia ai ye beda maso so akwanya na migidi se ebepo no ye benya bre na ya koso a action for adwene na so na de kenya nte bade isra tantahene na benya mo a awade na mo so media kan yinya ninti enye over bi tinti yinya itimi esomma ye je no nyam chef tema ye djuma hodo a ye da mo so ase Kofi mi da se pa ne wo brown so aje ne Kumasi Asante nyina akasa na mi chao Kofi Asante a morning show host ewo Akoma FM Kofi enso ena ede ne de aba police man yes we commander we hwan district you e chese radio no any media no in Ashanti region so over 5 million people into ye here say media be ko ba bia na etimi aboa na before say meto aso no mame mfa akwanya we so embo Opemsuo radio ni TV abaso yadamase in fact asemo ba ya che emfe na yani toto face ejuma waye the constant information Opemsuo wona wo mucha camera media information and everything is on point. Thank you. In fact the bia na meni age if we say yera kasa yetene ntem any pictures videos because of Opemsuo radio Opemsuo TV because enti ye be hira yera biem so onya sa adwene no e de sa afidie we baaye if we say de bia na makase okwa amanoni a ahemfo no monarch no
UK ken ne queen no ye wo books a yesua wo se pa no enye te se bia beben manchia ye wo amane bi wo ho a wonim enti na no mehia ahemfu bi nam se nana monchuro bibi mra and I'm so happy say no crowd the social media enti yetimi te ho abakosem and the crowd me hu say social media mo blogs so crowd mo de kire abakosem yetimi kenkan say wo hini bi kasa crowd wo te directly and utimi hu abak o hini we na baaye and ye say symbol we say na city and it is a plus once all of a sudden and you run so your current need the power of social media and say no ope 21st century kingdom you ratiase or the abama say no currently no social media na etimi boaye no you run so am you say on timi mampo a or merge modernity with tradition and culture say you run mabunu pa ne mrante first no ni ekọ baabi ni eye ya yente ase trebia ye say na we de na ochiri e na asa we na den enso ene yewura ewo KN West na obekasa o hwen samrane na ye me fakura kekam say na kasa ekura mnyanka ye troto am ye kenkan bi as scripted because the omuka no me pese me tia se ba me nti ade na say imagine say anka ye nim te se national anthem ne da ho me nim say yewura wani so ade hunu bi a University of Asante no dachi no ebeba so na yentimi so in fact KN West crowd okwa Asante history masters na se for ma shase ye me susu se te se cultural center e wo se ye sa revive ni yie na etimi kosua amane ne amamre no if we said this is the time we need to write and preserve it adeba kwa kan ye speeches are being read even at KN University today and of course today were airports Kumasi International Airport Pepe International Airport na nke we mu nyina da hon ma dachi bi ebe fa wonim say many madam for ba ko bi Rabbi Humphrey ono ni project work or year in the masters level no or compare Asante Kingdom and Israel Kingdom okay na utimi unsa wokenka wo se eye pepe na unim enkofo adwema so se ukọ osum on se Roman for neye ebia any Anglican on se altar no ye wo candle light ukọ Israel my friend no menorah isusu aminim se eyi for no social media for mombo menorah emame obon se eye candle eyi me pese me kira de bi e wa ha na say me pese me na me compare or the to so a me kire no ma compare bibi wo ha mo hu say empo gate na ya ye wo yewura ha no enya kwa design na da so enya kwa e kire bibi Opemsuo de ntia Israel for mu bo trumpet shofar na wo mu bo pe ne so yewura ba so a impintino ntahra ne we no enya kwa o ti ase one say Israel for no e wo bibi e friend the ark the ark ark no eno na Israel for na ekwa na ediwo manim na obofo ni diwo manim na pamo ahonhom wo ye de ebe konkan no enya kwa se yewura omukan se mon kire me na me hade mpese me kan o chambo sika dro bibi sika djeto something djeto puduo aha ya nesom amon kire me na hade wan ha ma ko kan de enka na nanom se ma nya amon fa nche me misro enti saade ni nyina no ekire the Israel kingdom the relation between Israel and Ashanti enti enya kwa uti ase amane bebre wo ho a Israel ya Asante kingdom no so aha enu nie menorah ni the same design kofo hu enti hu saade we ya se sa design no ba yewura ho a sa gate no color cry ye de aye no e golden Israel so we e josoro nyankopon ka se mo fa mompaye e nso a ye de candle nsu ne si so menorah ni nie enti e kira wo se Asante wotumi enu nti na obi tie kira na
on tiasa say adentina yenko aye de bibia ye bia eye soronko so wo tie se se betuma bra Facebook na bra be de na kodjo janto aka ho asem no na wo hu design na say picture da ho ya na wo ba manhia kotokofia no na wo hwe design so wo pegate na maye na ye alignment ni maye nhwa de so the people Facebook say Opemsuo radio Opemsuo radio bra Facebook say na bra be more Facebook there I think say you are getting all the information picture na de o kan nyina yeah to meet me I think say me near biaba we nim the background you can guess me kwa busi FM me nyo kodwo mafo senior kodwo you why you be oyo ye ende no krepa na no say pictures ya mode to 2 pages so ana me hwe bi ni ade ya ense nyamya ye bi wo baby ayi fini baby aya bedu so kodwo awie de boko mini janto na wa ho anyway janto kodwo na so dey asem na be kan de o kan na so o ami dimi kan kase o peso gu ni masekwa akura bone ka so so apanyi dia na sese panyi no kasa deja bi nyina aye maybe no oye na famu dia ze ya chichire o mind kodwo we de boko kuma city or sentiment o the voice of the voiceless busiam any sentiment o Ghana man so itio enye denya asem kase bia so na ni nyina ye 25th anniversary yenwura wa woni masante hene nano memenda na wa hanomo the course so ene menen central for no bebre na edi nkomo na mintimi so ensan ho enam dwumadi abodi no asantemam hanom komansem hanom ye ready 25th anniversary kodwo ede na wodi gen ready na wo ka kire yenwura de na memeka me sira no mabesom yesum na me gidi se 25 years no esumbo mayen se oman MPP ni se ye celebrate ya na ye hwe baby ayi fi eni baby aya bedu nti ye hwe de yiwa ede adom yen na ma yen so yitini ede ho akwa yen ho na ye de nyamnya se wo ho se the 1999 eba when the Opemsuo Education Fund buy na share over 127,000 school for almost enam education fund is when share now women so and me women say so boka say almost bibia women dey bomb bra undimi ka say bibi ketekete he said they are my tini ya cry saying he said ankra bibi sa de boa on mine one I'm sure that is a very significant achievement that women so and he said the agri the multiple effect that one education fund a better brain so mine unimaginable. Now so share Adibia could do and I'm sure also on our system into the very recent Enema is working USD where a buying a person between a movie school Mofrano a year Nema Basabasadi. Now vice chancellor. Yes, the assistant vice chancellor, you do before from Bar Nema is Sivo. Okay, says I'm there, Mr. Wula, and Chinimarian Siasa Meswa. And can you see your ball who can get a chain? The Union. Okay. Young's another woman. And come on, a free young Kadi Basabasa. Eba, we need and the Union brass if you say. Said the Union, we make a nice assembly swap.
na enkyerɛsɛ yɛnka yɛbɛka na yɛbɛka ni ya ma asomdua Sapepepe. Nti ɛno nso yɛ biribi a in the 25 years a yɛka ho asɛm ɛma wohu sonko a ɛyɛ of nneɛma pa a ɔde abrɛ yɛn sɛ ɔman. Again, sɛ over 2020 and a very significant idea, he was awarded the Pillar of Peace. And over the significance of that DN1, a backbone. And Nema is still backbone. And from 2007, 2008, we've not been able to resolve the backbone issue. Because we had an insufficient the political implication, the chieftaincy areas. But importantly, you are far seminal. And then in some as we are backbone, you see him, Ubia or a from there. Politically, Amasu Jinja by name. Political parties in a costum or a back. So we are catching say that feat was chalked on a silver platter, not in me about questions or mine. You are a young sir. Necessarily a cancer 25 years, a blessing for art in Ghana. And then again, as of mine, I'm sure that Mayor Cassay, the choir, Ama, one a boy, my near my in 2014, 2015, 2016, as of mine, going to IMF was a difficult task, and I'm sure it's on record. Obibia or King Kind in say, you are Kahundi. And at IMF buy a boy and I didn't do why you do young quantity. That is significant. And a near man will be bossing now and near ma a boy more many free or how near my new at the other doom why I pity. Again, sir, okay. The political terrain, especially for 2008 getting into 2009, and 2016 coming into 2017. Now we follow the political history, and Nema a course behind the scenes. We say a significant role again was played by Yenra. I'm sure so recently we interviewed with retired police officer Kofi Boakye. And on our new site of Enema a course. It will be a abakosem na odi yamanya semechi. Na ja wu akwanya ni mkanimfu ni bibi nkomo. Ubefu specific rules are between for a play. A man no asumdue no a ye wo se o man. Nti se o di 25 years na ye kan nema ye betimi di ahwa yen ho. There's a lot more, but these are a few of a nema metime bi amiti. E se me ni jina ma ho ahwa se me so asante hia wada nema bibiedi I did near fun Makuma, no shame baby at the film. If you look at the 10-year development plan for Kumasi, now as we speak, the airport zone, and the kind of development that in the next month, year, about caution within that entry, if you have no idea, it's a different thing. But so we know what we plan now. Who say in the very near future,
Kumasi would not be Kumasi no ani 10 years ago, 15 years ago. No crapa. And then something for crown ever. And who else but Asante? And Ubisa and Zentrofo, no Bisa, one way ya man yourself, no Bisa Nananum, na Ubia Eka near Akoso, the Galamsey menace, our farms, our waters, not ruler, Yinga, AP. In Crances, some more day months and 12 warrior Juman. Any of you some more day man and none. One so assessor of Buama yen. Anybody assessor or Tiama in you who say a had ye in Kohano. Sir Unim said the Galamsey essay or me. Now Unim rule now, O Piano. O compare it is all booby man fisher. You didn't hear decided the ecosom you or money. But consistently he shown concern. Say or don't man for na no man who has seen piano. Na or the no every shim no boama de ye. Yayam and abuan chim. The 25 years, sometimes okay, and Obia was full the celebration from last week, up to now. It is exciting, the activity. One air planning activity, any accessor or the Amma Obia or Ghana. To be able to experience the development within the palace, any outside palace now. When was the last time Ango Virginia Coin come here freely? And I'm sure that with this secrecy done. Beyond that, there will be other activities, but with this secrecy done will be a crowning moment for many people. And that we had a son of the soil who has done enough and continuously do more for us. And awesome, but we are excited, we are happy that you speak on behalf of millions of Ghanaians. Thank you so much. The voice of the voiceless, Kojo Mafo. Kojo Nyamishapa. You right with us. Nyaminkamu na mungozo anye jumaso. Medase. Unyanu waho. Se onu de mekanu wa abonte ni maken wi de yanu kukuwa mu de. Medase. For your eyes only. Nyamishapa. Medase. Yo. Kojo Mafo and our tenant morning show host Abusian FM EIB. Kojo no ka say the similarities what adamu na nyekwa. Wo hwe de dabenkum na said no wo ka no. Ye to pronum no asante to pronum no. Hwe image no and na that gate no. That's it. It's a who symbol. And no so nyankopon connected directly. Enti na yewura ka say eya yenguso amom paye ma no. Sa nyoma we connected to God. Enti enya kwa. De etosumienu eye Trinity asem na make no. Ansa na wobi di sa Trinity nyankopon eja oba no nkonkro no. Na yen asante yeje nyankopon miensa no tumi ni di. Enti ne efre bibi nyamedua ye wo nyamedua wo ho. Sa pepepe. Ma yen twese obi ni nyamedua na nyamedua ni ni. Bra Facebook, someone Facebook there, you be losing a lot. The Kenya and the Nyamidia no to Facebook, and che the Nyamidia. Now, but won't say Nyamidia no, the ente Ediani Miensa. The entia, enti, and yet, Sabi, Bronin a tray in Yamesom. Near Nanani Nimsa, the ene dada.
when you symbol no I'm say manyamehwe na omo aposte amame. Okay. So you will see those kind of similarities. Asante any Israel so ye omanya nyankopon she da yi wo mu. Asante eye omai oso nyankopon yi ye enti wo ye ho be ye wahi enso ye ho hwe enye ye kasi kajo be free suru na aba da bi wo ye ho hwe enye ye aha I've given you that one. Diano. Yes. You seen that one? Okay, I've shared this one. Okay. Me share my good. You realize say enya kwa. Ebusamo miensia sanyoma nyina na enya proud say ye asante. Ni enya proud say wo ye wura bi oso enya yankopon na nkasa enedi no esi so. Ema yen. Oti ase. Yewura na nkasa afri osoro nya nkopon nche enti na ahenie no mu edu no enti na ahenie no enye kwa no enti na ahenie no eyefe enti na obia ka ho asem kwama janto wa me enhwe na me ka manfo se utie bra Facebook se obetumi a wa utie no betumi aba Facebook abra Facebook se Opemsuo radio na de ye kan de e kire nyina won ho bi mamura fi those mutie na Friday class no ho class no so be course point we are munya be say any fast na education amedaba na prempa aba de mo peni nyina mu benya munya botere na prempa me bo say yes so that have you received it okay e better so but ni okay, so ninchechire mu nyina no say at the end of the day you realize say enhihye ye bia yewura ahihye no enye kwa symbol bia uhu no enye kwa simu asante uhia maniya mayensua nioma ni yie se dia ba okay o de to so na afema kire wane enti nyame oba nyame hon konkro nyame hwe nyame diani ni ediani ni na anu ya Facebook se na anu yewura mi hu se na baako ekuta se edua we edua we obi hu de enti asa edua we ekuta nyame dua no na ne na nanum ya nom de kukuo enso ahyem sa aye no nso ewo ho aha project ho no na hu ye na nanum baako ye twa asamfo ni ma hu ye na nam ye se nom de kukuo eno na nom ye aduro wom ya na nanum nie etopa yimimi die ni fro ne hu nyamedua no na is aha nyamedua ni nesi ho no enti aduro no nom de agum no ma sre na nanom enti sa aduro we na wonom ma e ma ho ye den pa patu wan say e ma ho ye den ma hu se enya kwa enti trinity e Christopher wo no yenso wo nyamedua edua no ne ma ye miensa eno nso kire nyankrompo ni tumi ewo ho dada matisa mini aba kwa ba ho na ye no answer na okay fine na the other one ahanyamedua ni the other one dwiteku ye kan say puduo dwitepudo me answer na e ba menya na mra dwitepudo ni so sabre de me call kan na me ne menua Afri farm okatachi kwame Afri farm aguna oyoko hene menua ewo Angel FM na selem kan na ne empanyimfo na omwo ensentwemu no edi nkombo na me call Angel FM menua okatachi kwame Afri farm aguna oyoko hene na ono nso de odi jayura no mati Afri normal okatachi obodo bacho hotesen obodo aguna oyoko hene metu di kra na mani age minim se bibia boko hello katache obodo tiga afede metonka yesu nya metiasi na sante hene tiasi odaso ye sante ehene na renya ni se tutu nya metiasi nyame ko so pije fra do mo de kwa do mo no e bibia boko pa
yɛbɛda wase ɛno awiai asantema atio kumasema atio Ghana ma atio na yɛnyina nim 25th anniversary a yɛnwura ofra banwa na yɛnyina yɛ celebrate no yɛne nsɛntwerɛfoɔ asantema mu nsɛntwerɛfoɔ wɔn na adi dwuma kumase Ghana ha no mo twetwe nkɔmmɔ no mo nso message mo wɔ no mo de ama yɛnwura na yɛntimi ndi sa dwuma wɔ abra yɛmfrɛ yɛno ntina wie frɛ yɛwura adia na adigya 25th anniversary ikama mesia santemai efiri mampo besia gona editwam badwabe ensuta kwamai adanse nempata mu nyina edikosi kepa achirehye ni nyina santemai enje akase na mdemawo Ketia Central Market Roman Hill ni nyina mechia obia asafo na machia de santemai no yene dia yeni jesa wono na santemai yene dia ni yesu mu ya otumfo nyamekasi ese wotikire ne santemai no akwa babio no ne komfo oba ya won fi oba be ye wugusu eye se wo ye wodi ka ba ye wose santemai ya yonkura kura danso wo fa de bra usu fa de bra wo ye komforta na chi ya ba ye sikeja ye ba ye ku se pipu panan na se bi ya o sa ta no ko ai mo bi wa on wadi a wo ye se wa ma hini wa ko e wi asia fa de nyina ba bi asantemai nyina unna bo santemai di den na ba ho bo santemai di ne bua ba ho bo santemai di ne de ni je bi aba Opemsuo na wi ye bre ku a de wo ye de dutwam eti na ntia kase na bi ma be rasantemai ya wi e so mi a me de isa santemai wa pa ye no e de no ya ma sante ye nimsa me had a personal encounter with him by virtue of the fact that I said the previous so na komfo ye komfo na chi odel ba chi chire na santemai na wono so apna no free abuna mai ma de ani si tutu eti be ba prekono no yi se be ba no ko free wa ono mo so na am kotuna no so etupa giba am kotuna ne nansi na wakabi a chire wa chire mba ku mi se bia me ye ne de ma menye eti my benefit personally from me the future ni nyansa awo no de hwesante maso ayi no furu aso ba yi enne obatie ni etwase tutu adapa se tutu no wo fra no ntuma wo kwa wo ba de no ya amaga na mai de dikai mama no musia mamra no ya jitu mi ni nyina free traditional leadership no ya the organic leadership no ya je from onsem eti dia taxis yi mo jeji a o fa bi mra no ke me boss yi appointing authority or the best na ho wo ye bi a wo tie sante jina se no correct o do open wo ye eso se di ti ya di se wo ni di jawa ya di aso o etu o no ye o mi se mo taxi ma no go do you want na di aso bu ba na mu tu na mu di ni nyina ko no maka bi ato krofo ti se friend royalties anya me yo no so betimi ya ye kakran na no di okopa ahontuma enkrofo ya tisiri bi na yeso mo koya anti ade aso okopra ho ye be pa ahontuma ye de seka ye do ho ye be pa ahontuma ye wi ye de bo be si ho ye be pa ahontuma na so ya nte ho ma achi ante ho dasi abra ye hu ni an so ya de fefe di esi ho museum of free retente sante ye ti ya ye museum ho na wo mu ye wo tumi ka se bejimi brede broni amakura na ke ni nya se brede su ba ye ne ma ni ya tikire nsatime ana obe wi ya bebre nu akọ ye ni wonti wo mu ada wo dia ba ena satehine nya nsa ni ye de wa ya ma Ghana de ye nyina ye nim aye mafiri wo mbekọ mbepa chaw satehine ni ni mu akoka mi eluka da ya enkosi hwe free JJ Rollins pension 1999 ye de satehine si so wabu aban ko aban ba atu ban je ban ni atu aban ni mo ye dia wo mu nyina akotena santehine na ase wo ka bibi kire wo mo enti dia na santehine no wonye Ghana ni bio wo ba ye wo so wo pen ka bo mu wo pa so ye waka watu na num tu
atimo ye tie ye nia no mo fra danse wo mu ye wo mu nia na jesu nia na fere so o mo ba no si yanko na se tutu ba ye ni bi obeye satam na do mafo ye di o be o ye wo ba ye se quantity ye di ahini no a ye di no yoko ene de tutu ka ho asuna fere sore ye na jesu asuna fere sore ye fere so mo nyina si yanko wo mo anko no be se ne kwatete ya se tutu twa pra ye nyina ni so ye ntam kase ba ko no also ba ye wasi fie bebre ni santi ni dia nkwa achem na nso me de anyuma sem me penka bo munchi otutu ne na bese ne ko ye ma ye nyina ye hu ni wote hine amoti ofo ripani otu ne na ye na kuma sia ye na kono no aba no betena ho o ma ye rent sa asantia bi sie free gabe ya wo mo ye gabe se wanta mo nyina ba betena ye kofo bia ha se ya ye fra o mu ni gabe fu ye se tutu nya sane se de wo ye nyam kase adwini ne ndie ni nyina ka wo bi mende eye adwabe hine ni adwabe hine wo sore ya no na kwa kubuaten ne wati asante himfi na ya kono amente ne nkabo mu ne nano eye diga wo ye wo sore ye wo frinkran kan hine bia ma medi eye na so se tutu nyansam wo penkabo mu wo pe mpuntua mo mai Ghana wo ye we nyina ne nyina ya ka mo mo afefefi edi edo na asante hine wo nyama Ghana no Yemra refers to Ochehene Kra my brother. Wo fra ni miano no abako sem ne ka ni achia no ye se mi previous ye akan abusuaku no enwotwe se ayoko asuna aduana asachiri enne de kekeka ho adako de kekeka ho a na se bi adanse eka eya asante ho ne ya yekan na wote nyene wona ni nuano mu kotokufo ne ade wo mu sori free adanse no ana besi ni twa mu o mu ba mu fa bumfa ebetena ha yesi ana no makoka wo achimogu akwa ne achim kotoku ni ade a enye ni nuano na ne de no ninia Santi ni ba ye ya na asemu ida bosa ye komu na kene frato wasi mi diminyansa be ye wo ye wo chechire no mas edu ba bi na ni bere wasi de mu ye de ameso mi ampa ni ampa ani si etie ye nei ye yinyanum da gonfo mo si hini wa ye akono kama be bi ansie edi santi hini mo nya die bio magana mai no onya die ya se mo ko so yi akwan die yonko ni enko hihye brase ani amra no se ye tax no ya fa important hini ho Tia. Ani wo tax ni no fa anya ready ani ehuru se ni we sikadifo na se bio ya santi 40 ye so ye nkai si ya santi hini ye ni ya santi hini ho se bi previous wo ne kura ye betena ho se bi no mo su ko apai no wonya santi hini no wonya ken wonya ready ye obi ansonso ma kin yinsu ni kasa ye tie ye kin asante Wasi broni bi na tin ba bi no wasi shan hini ni enya Prince of God enya Prince of Edinburgh Prince of Scott Prince of Wales yo ti wo mu nyina ni mu ye friend king se ba ye ya betitiri ya santi akono ye wo ye mampo ye wo akona ye wo sika ye wo dwabe ye wo kwaman ye wo tepa ye wo nko akesi nyina man hina ku 65 equals 8 ani asi wodi wo mu nyina fo aye nyina ne ya tumu wo ya titire e free to so kosi ofenso wodi ya nim ne ya fa ne sante hine na ne title do tumfo enti mu ke no mu fa ko baby o mu sidda o mu mpene ya ma ya mfrene Kenya si ate mu fa mu ken eti nes watna sante manso 25 years this year di 25 years anniversary of sante hina ye ka me kada ce fifa mun yana yi mun bisam kuro mu mu cicire yin kuku sance mu asiya in sai ko mu from tribalistic ba tin ya me fene sa na sante un hiam tribalistic ne se ben tra ho mu ni di sante mai no atamu en fa sante mai ne mu zo form se fa sante hin en ya me peme tribalistic da ndi me bo sante mu bai ndi me kuma sante na se dia sante hin ka kira sante formula ntia se mu ma sante se mu hiamo ya ka tribu akobia wo ye wasi sabi mi tire gi atere mama asante dia ende sie sintum pansu ya mfie di atire beba ti na kasa kokudrofo bi bae eba be so sante mai asenso kofu wo mu nyina baba ye wo anya na tuo mampo wo no so be ye ni die bi ene na sere sante mai especially ya himfui manso nkwanta
and near a young penny for Moka would be a mind. To my friend, and fancy general ye. Yeah, madam. So there's something he didn't 25th at the best year. That's what I know. Young Sound Kenya, you two mean when we are to Santa Maria, Kono, and Sana Ganda, and Baba near dear Abadon, and you want to talk at Santa Frono Crano, and ye enter to move when you play a match on the fire. Let me send the previous. But if you buy a Baba go to force for a woman outside the month of 1844. That's Santa Maria and Camo. No, what you found with you, the year, you put one to see a papa come when you and I had your yes. After a year, she was more than a year who became why I had more Yakofa, young more northern territory by Yabaka, and the attack on Kofi, and no one fair at you. A history in young years and an animal happened to my friend. No more preference, dear. An animal, sorry, now Santisun. Now, ye, the strange like a seer, Edmund Cassia 82. Amen. Sir, Yaman man in fear, you know, and come home. Said you are no time, 25 years for a said, you know. Say Shirano, and I'm Siramano. If you have what we drew, was on 4, was on Penia Confornoche, and the kitchen in a Santa and the hall, and I'm serious in Shirano, at the Man 82. I'll grow your cohene, Okatachi, Kwame Frifa, Yamisha Pa. Milk, Mayan, yes, sir. Maybe about could be on a minute corner crana part to a gun to at war. What does what you are, Hunupa? Yantua, Casano, what's why one best of Casano who's out here? Nana Piao. Why don't you? We are not forever. Amati. All I go for you. Yo, that's a Pokatachi, Yamisha, yo. Okatachi Kwame Free Fine, Angel FM, Aguna or Yokohin, or no, so and our tenant can. We had Dika, Meloran, and you know, gate, no. Until next time, Oba, so we nya Quenya, now but men share she gate, no. Never ye who say, ye be a mawa when ya dom. Inti a drew be a messer of multimedia and my babetan, move ye cacrana, no, Cobasa, Mamunquamu Nisha, who say. Enti gate in the wohono no one who say eyinhira na ye kanya media no so ye kan catch na fuzi kra kire uko islam kra na sa anyoma no wo ye na nam tubon say sa anya media ya akuko isisu ye de si efie no abonte ana edi ho a ade ati an nsuo na ewom no kra na ye de wo huru ye nim edi dwade ye hwie bi gu nsuo se de be ya honhom bia no e na pamo honhom so enti ni nyina enso ewo ho. The other thing, so, you can't say, yes, we know. We need the Jite Pudu, the Mondarity Muna had the Macadu say, Mensia. You'll be in the Bema, baby. Aha, unim de na ye a JFK no. Aha, I nyina some. Master service. I on the board for Bantu. Enti se o share Jite Pudu na enya kwase eya na eben yewura ana edi nanim nokre minim se ho abakosem de munim insa edoso de eye enu nti edem pa wo na se wo ye baifu a wo nya baifu nchen ye da bi ekoi obai ekoi ye ani bayi no nti wo ba kire sei honhum ni kutaye enya kwa sa pepempentu na Israel oso ejenya nkompon ma omo the ark of the covenant sa pepepe se omo konto kwa na se omo tu kwan a omo ma sa covenant ni ndi omanim so nim ark of the covenant na say na tie de beto so ama wahu na wahu se eno oye hwan o Israel for be Opemsuo radio on Facebook over Facebook mo hu dada over Facebook say you can see it ark of the covenant no say di anim a na obofo ni di omanim entokwa ben Israel for ni bekun oye hwan ye bekun otiase oye hwan ye bekun. As a matter of fact, Minya Kwako Sonji Pascal, so read Genesis chapter 36 verse 27. Akan is in the Bible. Oh yeah, it's there. What kind Hebrew and all those things. In fact, the Ashan no krano. Oko old Mediterranean now. You so say a hona na Judah ni Simon wo to Ashan. Otias ewo ti no kra oka
the people of the smoke. You sent to say na now if you look at that way when so ye the Israel for did kind na na maka so munya kwa o ye hwan ye bekun o try emfa sa pepepe so na dwete puduo no eno nso de na meka nya na metimi aka me ni hu tumi na emum se wo hu a enye kwa se enye obia nso nesoa ye wo bia eninti na akọ Bible obi anka Ark of the Covenant nke tofom tofom kwa kosom ekosom so hu de si ye enti ade we se tofom a wuntimi nka se na me tamama enye ze mposo se be se tofom woni hu kwan enye wadwuma ye wo bia oye se adwuma no supposed to tell you say enyoma wo se o mahwa ekura no nsam ponkrom there be and so empro say better the other thing yina ye bon horn no hwe sade when ye free bibi young people say entahra ni we Rosh Hashanah in Hebrew no say when there's a new year omo blows our trumpet we e kire say afefoforo aba there's a new season na wabo na hwe ye de no enti enya kwase ono omo bo na yenso ye boye de we nyina ye horn say ye emuayi mebwa ye no task ye nya free we nya free enya muayi ya na ye sa de no na we mu task meben ni sa nyoma no the same thing die enti na Israel for ye sa de no die enti na ye bo sa de no ni nyina twi nyankompon ba oso nyina nyankompon ko Israel ma ye da so twedwan eyi apaye yeye sa de ne yeye nkokọ a ye de ye apaye nyina de fa yi musuo nyina no okọ Israel wo ho oba santimam a e wo ho ebusia de me ka kire wa ne se wenti na wo so hu se o santimam ha na wanya osreje nyankompon nipa a wode na sisi kadwa so oye ewe wura ye hira na kire wo se ye wo ade a eye papa enti de meka a me de be koni se ye de begusu asum sikadwa so wuti a kire ha ye ngusu ansum sikadwa yire hu ne sum sikadwa sa pepepe because emu odu sembu bia na hu bia no enye kwa na me de me ni hu kwan kra se mekire ma adwen na mo me yimpa ye se University of Asante ne mbrantem me yimpa ye se museum ya abeyenya biaya yetimi ba ne aba be hye tete stories ni nyina bi ewo ho okọ abrocha na anu ana ye de keni sisui 18 ho ahwa nyina ye nyomu video aha se ye hu ena afin so ye nana ya santoa she has to be celebrated. I think say yen celebrate ya santoa enough intimate say nananum de be kwa adwendwene mu yie na yetimi a celebrate e wo say yetimi nya ya santoa da na ye celebrate na ankasa every say yenim de waye na nse kura controversy by say ni picture nie na ho ahwane ye dan hu no me no kase ya santoa the second ejuso hima ono kwa no hima otimi fa etu to no kotokofia enya kwa sa nyoma wenya e wo see in fact e wo say edru baabi emma wo sukuu mu a se wo sukuu mu a enkwada ni so wo santimam kwa de a e wo say one of the books you can say syllabus a wusua e Ashanti culture you have to learn e wo say you must because oko UK they learn it too e compulsory you learn the culture the history and everything until when you grow you understand the need to protect the monarch. Me executive producer on say no makacho sem kwantana so ano Kumasi presenters media personalities nyina omo nyina say omo kan kwantana so nti we find time for jantua somanya nanu minya jantua ne kodwomafo say jantua kodwomafo kwame adin kratanko omo nyina ose we na do omo brem commander wadaroma meye ni nyina na menua kwadwo ede na no sie no oka asamba kwa ehia me say the history of Ashanti no say ye ma school kwada no eni eden ekoho yie
Me am so me dey say fa no so say current affair show host team na ba baako no yen srese Ashanti history and the omakoma so. In the first place, how many journalists and a real Kofi esi ebisua abakwasem. Enti nyina no and ne opportunity a me mo sa message ne say uwie morning show na my political party politician cut off. Walk to the Manshia Palace. Na yemfa nko museum ho ne kokosua abakwasem. Ebesi ne ye ni single tourism minister under the Fourth Republic. Our minister ne so baye wa be refie ha say owura museum also kusua de. Ye ni chief tensi minister. Ye gina kwantana so. Enti we nyina ye current affair shows me come morning show for asodie. Say ye besa yes I wake up call we. Amma sai ni monyam we. Enyira medase menso medase amamlenti manage say wose ni say yenko tie Opemsuo 104.7 member kwadwo because okokra meka no na chi ma menka